Tamnui Chibrini Bishingo Lahar Snamui Runani Shamung Chengshabui Rejakma by Tongthok Laija Kamini Lukurok Agartala Udipur Ishnong Lahar Kotor Ramkrishna Ashram Ganani Lahar Kadagma Shal Romui Hamyangma by Belaike Zingzalo Klaitong Laimani Tongkoshong Lukurok Yagulo Damnui Chibri Jorani Bishingo Lamani Shamung Klaijakma by Khatung Laijak Lukurok Kadagma Shal Jora Romui Allahar Hamiatino Laishubi Tonglaimani Shal Group Paithago Tang Petekni Fashingti Allahar Snamungni Shamung Chengshabui Rumani Bai Tongthok Laijak Lukurok Tabogle Shoishuino Manshinai Lama Kaham Amjini Lukurokni Fashingti Obahaidati Yapri Romjakmani Jare Hambai Yafal Laika Thinangobo Obahai Mungsasuk Zingjal Angi Tonghaike Yakari Rani Kok Kajar Laika Te Yakari Ruwana Hane Borodi Putuni Kok Shaikna Rakha জাতীয় সড়ক ৮ নং জাতীয় সড়ক সেটা কালকে যে সংরক্ষিত হয়েছিল মাঝে মাঝে যে গর্তগুলো হয়েছিল যার জন্য যান চলাচলে অনেক অসুবিধা হতো সেটা প্রকাশ হওয়ার 24 ঘন্টার মধ্যেই কাজ হয়ে গেছে তার জন্য আমরা খুবই ধন্যবাদ জানাই এবং খুবই খুশি এরকম কাজ হলে আমাদের দৈনন্দিন জীবন আরো সুবিধাপূর্ণ হবে ধন্যবাদ Dangaima dangai fanishimi Chibri Mutai Klaijakai Faimani Tabubo Joto Raida ko Shiwino Bishi Burum Burum Hahom Dodom Klai Palaijakai Tongo Chibri Mutai no Ruksawai Hastini Joto Lukurogno Hamjakma Kuloma Yafaru Tiprasa Amsai Shakbaitang Naigoljak Hankor Nokni Bukhakti Tini hai kethar shal jotoni baginok kaham tongthun tei hamani tobuthun Shape your future with technology at NALED Agartala. Under NALED, deemed to be University of Ministry of Electronics and IT, Government of India. Admissions for the 2026 to 27 academic session is going on. Choose from industry-focused programs including Diploma in Computer Science and Electronics Engineering, BCA, BTech in Computer Science and MTech in Data Engineering. Experience modern learning with advanced labs, expert faculty, paid internships, placement assistance, startup support, transport facility, and hostels for boys and girls. Tuition fees are free for SC and ST candidates. For enquiries, contact 0381 239 1010 or 8794 822 459.